Kokomigi President Manipur Lengan Wari Sananaba Chebao Takri, Wari Sananaba Fireb Letri, Hayang Miam Lambi the Minister MLS in the Kolau Lausi Kokomi. Hauzu Manipur Oidi Batang Dulaita the Piva Masiki Matang the Home Minister Gobidas Konthauzam Lusingba, MLA Aniyawa, Manipur Lenga Kiwang Bataki, Mihut Kambu Amaga Wari Sanasi Haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Langakna Chebao Takri. Sebao Minister Secretary Nailai Thang Telena Kokomigi convener YK Dirinda Ngasi Thakuni. Sirola Dura Kokomigi Khudong Saga Matamama Pirak Nabasuari. Marasida Ngasinong Tilpung Taba the Palmishing Una but the Kokomigi Wangang Rit Nakpam Santan High. Waris Hanasi Haina Tarakpa Sirola Dufangli. Hauzumaki and a Waris Hananabagi Pirep the Loboletri. Mana Makatan High. Kokomi Women's Wing Nangarang Lautoki Bahivadi, Kongzom de Gitoram the Minister Sing, MLA Sing Saruk Yaro, the Venehana Fongo Kibawapamadu, Kokomina, Mapung Panasopoli, Hayang Kongzom de Gitoram da, Minister Singamasum MLA Sing, Kongzom the Lakpiki Lambi the Miam Hupna, Lambi the Tolaga Kulau Lokshin Jihanesu, Magna Makataki. Hauzik Toglibawa Toklan Toksing a Sigi Matanga, Yamna Hakshin, Laudi, Haina Maral Shira to the BJP, Matak Tangani, Haina, Lauk Tokiba boycott Kongzang House of Hobigoina, Handok Palati Hainasu, Wangang Ray Duna Makataki, Magna Hai. Numit Manganigi, Totel Shutdown a seat, Loera Matung, April Kunga Mangada Miam Grave, Asoba Kongzang, a sanction Ganedo, sanction the Doribu Kongzang a sea, Garino Hybrid Magna Palmishing the Fondokiti, Miam Kongzang sanction Bada. Police na Satariba car hen with Tabaxing a sea, Lepkadabani, Haina warning Tauraduna Manghai. Mapu Laitaba Garising the police na Taina Duna, Tuguaiba, Kokai and a single Tauriba, partial singer to Gimatata, Marila, never police officers in a action lockapam topani. Makoi Bumaning Taunana, Tadopa, Tawangadu, Kokomina, Awang Patak the condemned Tawihanesu, Magna Makataki, Wangang Ray Sinaiki. Numit kaya ni Romiam na akan mo kongzang sang silava faw but lenga na masagi oizaba pirep ama paw lobungam zadri miam na pam libadi karino hay pa paw hauzik paw country masigi sumatakta kongzang sang sin bada yauri bana hasing na police ta nauri kapsili yotek sizinai haiduna kongzang loi kaya marum pha bagi thabak lepta na sathari masigi matakta kongzang loi kaya bu yamna tamthina otnai biri phubiri phabiri Asuguma police ki thawong asi Kokomina condemn tawi miyam gi asobu ihawama asum ngaibigi mawong de lengana tumina lesin besumroi irang asi mathanta ing tharakani haina khalagadi aranba tarakani haina su magna makhataki NIA gi trial panduna laidibi state singi manungda Manipur si yauri marik sumber report fikhalangna ba kona khankhri National Investigation Agency NIA trial tara hena panduna laidibi state taraga terek manungda Manipur si yauri NIA yauna central amadi state agency singna investigation sa thariba terrorist amasum narcotics ka mari lenaba case ngi matang marik sumber report fikhalangna ba Supreme Court na mari lenaba state amadi union territory singda khangankhri NIA gi case panduna laidibi state singa duri Manipur, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan amasum Telangana ni Unlawful Activities Prevention Act amadi Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act amadi lainaba casing hayeng sathanaba center na state amadi union territory punamakta lupa crore amamam kai tharaga akhanaba Court link Khatnavigi Wapum Kanki, Center Gimake the Lep Kebe, Additional Solicitor General Ashwarya Batida, Sib Justice, Surya Kanamasum Justice, Zoy Malia, Baksi Gibens Nahaki, Isterama the Union Territory sing the Akanaba Court Singling Kalaga, Court Singadu Mata Nintina Tawana Sahi Kudingi Center Lupak or Amamam Kai Kaitakatapani, NI and a Satariba case Singamadi. UAPA gi manungsan ba case punamak oil sathanaba special court linkhanaba apex court na mars kunga mari da khangan ke balai khrabani tuan state amadi union territory sing the NIA gi case kayamarum sanglaba sai kayamarum panduna lerakpadagi supreme court na sumoto case lokhalaga state amadi union territory taragatreta NIA gi case amadi UAPA ga mari lena ba case gi mapung pha ba report pirangna ba khangan khibani FNCC na Foothills area da Matam kaktana Banth Touragani haina kiankri Foothills Naga Coordination Committee FNCC gi executive meeting da laukiba warep ki matung ina Naga sing na khundaba Foothills area sing na Matam kaktana ban gi khongjang sangsinana ba sem sare haina lup asina thadorakpa chirol amana phongdorakri
FNCC की Information and Publicity Wing ने थदोरकपा सिरोल अमना हाई हौकिबा February कुंदा खुयेक पिनखिबा Memorandum of Agreement की provision सिंग मणिपुर लेंगाना थबक तो ओंथोरक्तबा मरमना foothills naga area सिंगदा मतम कक्तना बंतौनबिगी फिरेप असि लौरकपनि केरग हना हाइजखिबगा लोइना हंजिन हंजिन मतम थाख्रबसु लेंगाना यानखिबा वाफम सिंग थबक तो ओंथोकनबा होनरक्थ्रि MOU की provision सिंग थबक तो ओंथोरक्तबा मरमना April कुनगो हुमदो की अहिंग नोंग्याइदिगी हौरगा मतम कक्तना foothills naga area सिंगदा कनागुमा अमता चतोक चिसिन तौबु याहलोइ लेंगा की मयुक संगसिलिबा खोंजंग असिदा मरी लेनबा पुनमकना मपुंग फाना कोऑपरेशन पिबियु हाइना सिरोल असिना मखा ताना हाइदि अमरोमदा लैंगांग सिंह लाहो विलेज की आसाम राइफल्स की केम लैरिबा मफम फावबदा फुंबा इसिंगी पाइपलाइन कक्थले है वफम अदु अरानबनी हैना लाहो लितान विलेज अथॉरिटी की मीडिया सेलना थदोरकपा सिरोल अमना फोंदोरकली तांकुल की खुंजासिंग कुकी खुंगंग सिंग इसिंग फंगंदनबा पाइपलाइन कक्थले है सेमजिन सजिनबा वीडियो फुटेज सोशल मीडिया रा संदोरकपा थेंगनरी तसिंगबदी लैंगांग सिंग लाहो विलेज की कुकी खुल अमतद इसिंग सप्लाई तब लेती तांकुल की खुंजासिंग बुलान उहननबगी पनमदा कनागुमा मियोय खरना सेमजिन सजिनबा वीडियो फुटेज सोशल मीडिया रा संदोरकलिबिसि अकन ममोंगना कंडेम तवी हैना सिरोल सिना फोंदोरकली UNC अमसुम मैरा पाइबिगी शटडाउन लैरी कुकी की लोइख्री थालोन एसी की MLA ओइरांबा बुंगजागिन बल्तेर थोखिबा नुंगाइतबा थौदोदुगी मताना कुकी जौसिंगना कौखिबा पुंग 12 टोटल शटडाउन अकाय अतोय थोक्तना ngasinumitang wairam losingkhri adumoina makmaira paibisingna tampaki mafam punamakt kawkhiba numit mangani total shutdown amasum United Naga Council UNC na naga singna namna tapa mafam singna kawkhiba numit humni gi total shutdown di sathari shutdown ani makhayeng loisilagani tampak lamdang asisu mafam kaya marum da yamna ngalinge matamdigi hauna lambi tingki adubo ayu angan madi khoirambal kaithel yauna mafam khrada insang napi yuanba amasum laibana singba tawnarami ayu ki pung mapan tarakpadagi di mayam mathang mathang kainakhri Kong may kaida amukoga puna sa minaba lupsing na sinduna sa oraba miyam ki rally ama ngaki mamang sa krip. Mara sida Kangpokpi district ki mapam krada thamkiba curfew hausu phabigo ina kom thok 3. UNC ki total shutdown mai pakna sa thari. None da army gari fawbo sa nan khidri. Tha sigi Touragani pan koki militants na Imphal urkhul lambi gi TM kasomda Tangkhul Naga misam ani hat khibe ki mayok te UNC na Naga tab district sing da kau khiba total shutdown gi khongjung hauzik su mai pang sa thari Imphal Ziri lambi gi none area da di ban tawri bisingna army gi gari faw sat handana fazulaga thamkhre UNC gi total shutdown sigi ngarang ahobu numita Senapati district ki manung sanba ti khulen amasum Kangpokpi district ki manung sanba as sabung phai koki village ani gi marak sauna mukna ba thokiba thawdo aduga mari lena Kangpokpi district magistrate ki maikei digi ngarang April kunga mathui gi pung taruk tagi curfew thamkiba duna maram oiraga ngasi UNC na ban gi khongjang sa tharabasu pamdaba thawdok singa mata thokidi security gi maikei digi law and order maintain tawba yauna irang makhata na thoktana ba haiduna Kangpokpi district ki mapam kya akan Thorang sing lokat kibana miyoy ayamba yum dagi mapan thokna khidri masina Senapati district ki ti khulen area da UNC na total shutdown sa thariba dusu curfew ga sa manaba phibam da kana gumba amat lambi da sa toksin tawbangam khidi amaramda Naga tab area sing da total shutdown gi khongjang si sauna mamitaki Imphal urkhul lambi gi Naga tariba jaga sing da ban gi asobu mamitaki Imphal Ziri bam lambi gi none area da di army gari faw ban tawribu sing na fajinduna thamki panba yabadi UNC gi maikei gi ban manung da army gari yauna makhal amatagi movement sing yaru hena laukthokibani IRCS Manipur State Branch na singthaningai oiba thabak kya pangthokli governor India da Red Cross Society Manipur State Branch ki annual general meeting AGM 2026 Logbawon Imphal Conference Hall of Manipur ki governors oidiba Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki president Ajay Kumar Balana Thoramapu oiduna madi Indian Red Cross Society National Headquarter gi Joint Secretary Kostap Dinakar Kokdena observer oiduna pangthokri thauramdu da IRCS MSB gi Vice President Dr. RK Nimai Retired IAS Chairman Narendra Ningombam atai thami singa madi tongan ba district singi chairman secretary singju saruk yakhi
थौराम अदु हौदोकपदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की कुमजा इंग्लिश अनिगा कुनगो हुमदोइदगी इंग्लिश अनिगा कुनगा तरुक फावगी मनुंगदा लैखिद्रबा मेंबर सिंगबु इकाई कुमनाबु उतुना मखोगी थवाइना लैरम लेंद इंग्लिश न लैरुना बामदी मलेम असि शांति लैबा मलेम अमु हेनबियु हाइना मिनिट अमा तुमिन लेप्तुना ताइबंग सेंबा मापुदा थाउनिखि AGM aduna secretary की report amadi society की statement of account ये नबा लेतना pass तो किए मधी सही होंगी ताम ओने district branch की थाउपुबु सिंगना nominate तोरकपा मन state branch की nomination सिंगल लोइना सेम गदबा अनोबा management committee की proposal अदुसु अयाबा पीदुना IRCS MSB management committee 2026-29 constitute तोखी थौरमदुना मणिपुर की governor सु ओइरिबा IRCS MEB की president Ajay Kumar Balana फोंदोखिबदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ता मणिपुर स्टेट असिदा सिंथानिंगे ओइबा थबक क्या पांगथोकली लोइना मखाताना मियाम की मतेंग पांगनबमदी यैफनब थबक क्या सु पांगथोकनी हाइबसु थाजै अदुगा फंडिंग याउदुना थबक तौबदी ngамदबनिना CSR फंड की मतेंग लौनबो नसि लेंगा की मैकेदी की सुपांगबेबा मतेंग पांगने की मणिपुर लेंगा की मैकेदी की तेंगबांग ओइने सही की ओइबा बजेट ता हापलब महा की मैकेदी की सु अंगम मतेंग पांगने हैबो वाफम सिंग थंबग लोइना रेड क्रॉस की volunteer सिंग मियाम की मतेंग पांग की सरु अम ओइना अनाब पुरक एम्बुलेंस फावल लंबी द खामदुना लेफन ब मखल क्या की अकी अखंग ओइबसु मरी लेनब सिंग मखाताना तौदना ब वाफम सिंगसु गवर्नर न थंखी मिसम द नोंमै कापा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक FIR लखतुना बुक तौगदबनी नौतुनी सॉरी क्राइम अमा थोकप मतम द पुलिस न लखतफम थोकप थबक लखतबद नतना लोगी वांगमर का हेन थबक चथदुना मियामना नोंमै कापा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक FIR लखतुना बुक तौगदबनी सुप्रीम कोर्ट स्टेट अमदा पीरिबा सोवरेन पावर अदु सेंटना सिजिनहंद्रिबा सि मखास थरगलबदी आर्टिकल 143 की मतुइना प्रेसिडेंट reference थादुना merger agreement review तौबगी तंगाई फदब लैरी हाइना citizens for justice manipur CFGM की vice chairperson A नाउतुनि सोरी न फोंदोरखली ngasi serap court पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा नाउतुनि सोरी न मखातना हाइ त्रोंग लाउबी अमदि TM कसोंगी थाउदोकता लेंगाना सथरिबा थावोंग सिंग अरानबा क्या लैरी त्रोंग लाउबी की थाउदोका अंगानी लैखिदबा अमसु मामाबुना सोन की थाउदोकी FIR लोखली दुमैनमा थाउदो अदुगा मरी लैनना CRPF केमता थमजिनबदा नोंमै कापथोरकपदगी मिय हुम लैखिदबगा मरी लैनना FIR लोखत्रबगी मरम करिनो पुलिस की माइकेदगी स्पॉट इंक्वायरी conference statement amani inquest report lokhatuna namit adu da sienaba CRPF sing prosecute tawgi mahut trial court na tawgada thabak oina police na tawduna lairi masina case asigi trial sa thrakpa matam na ahoba kya laiduna miyam asoiba tahanba khaknatana laikhidraba singi compensation phangada badusu wana thokalagani CRPF की केस असी NIA द सिन्नबा मरम साथी बिष्णुपुर कोर्ट डेजिग्नेटेड तौदुना NIA थमलिबा दु सिन्नरोइदबा लैरबदी थंबीरनु हाइनसु फोंदोखि माना मखाता ना हाई इहाउ हौरिबा मियाम सिंगबु लोन पीरिबा पांबै सिंग सिजिनबगी महत नोंमै कापतुना असो अपन नंगलिबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता FIR पांदुना बुक तौगदबनी हौरिबि इहाउ असिदा लो थुगाइरिबसि मियाम नति सिक्युरिटी पर्सनल सिंग हाइबसि मियाम पुनमगना मित उरबो वाफमनि हाइनसु फोंदोखि पावगी मिफम अदुदा CFJM की चेयरपर्सन खाइदे मनी ना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेबा सिदा टेररिज्म की अकीबा अखंग लेहलोई हाइखिबदुगी मतुंगिना थोगलिबा थाउदोकसिंग असि NIA द सिन्नबा खकनतना मिलिटेंट्संगी मथक मिलिटरी क्रैकडाउन तौबगी तंगाई फदब लैरि सिक्युरिटी फोर्स नोंमै कापद मिसम सिब थोकलाबदी जुडिशियल इंक्वायरी सोइदना सथगदबनी त्रोंलाउबी थाउदोकत लौखलिबा FIR दु मियामदा खंगनगदबनी मियामना तालिबदी मानसी कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदनी मियामनसु लोन पीरिबसिंग अदु ngakna amadi induna sakadabani kariguma lengana ihawasi namthana bo honarabadi lengana pamlibis karino hainasu hanglakli apunbagi tunglamsat amagi damak lepli arambai tingol manipur gi hausu oriba phiba masida isagi lamdamda singnaraklibi saktam mangkhidana ba amadi apunbagi tunglamsat amagi damak arambai tingol na lepli Arambai Tengol General Headquarter की कंट्रोल रूम ऑपरेटर खाबा मंगाना ngasi thokpa chirolamana irang asiga mari lainana BSF की हानगी ADGP के मिश्र न थमखिबु वाफम अमदी लमदम असिदा थोक्रिबि irang asigi अरुब फिपम सिंग दु मतम कोइना खांगजिनदबा मायाई समहनबा अमदी politically मायाई समहनबा अमदी politically sideline तौदुना थंबा ngamloi हाइना फोंदोरखली सिरोल अदुना मखा तारदुना
PK Minister Fongdolamba Azumba Pumsing Adu Takali Hairaduna, Haribo officer asi Matam Kya Sahi Kaya, Lamdamasita Laduna Tabak Toram Lava, Lamdamasiki, Kasin Kuya Yona, Kang Lava senior officer Mani, Manipur Tukli Irang Siki Marumda, Mapa Lebaki could yaw heavy Mahagna, exposed Torambagaloina, Madu Oina, crisis Asida, UAC Amadi, CIA could yaw to no cookies out. Narco terrorism bu hen mapang kakat hali hainasu fongdo kibani loina Manipur gi singi mapam kaya da poppy pambi thari basi mahakna expose tawduna koki narco terrorism gi thabak thoram singa si national security sing da asoba singna bamani masigi mathakta German road amadi Tiger road haiduna rogi wangmada siamli basigi mayokta leirambaga loina India amadi Myanmar ngam khaida lairiba ahoba sambal singda koki zo illegal migrants narco terrorists na sangsilaktuna lamda masida sarang na bathok livani haina phongdok lamani arambai tengol na lamda masiki mari lena ba authorities na singna ba leitana logi matung na thabak lokatuna Manipur bungak senba madi nation amagi unity amadi integrity ngak na ba wafam thamlakli Kangpokpi district laiba kuki kya mayum thadok tuna sapagadaba maphamda lanjena ba hokre Kuki amadi tangkul nagasing ki marakta mukna bigi sangwang khalakpa na maram oiraga Manipur lenga ki maikay digi Kangpokpi district curfew thamjingkhra su tangkul nagasing na landa sa tharakadra haina mi paiba phawba digi Kangpokpi district laiba kuki khul kharadi ahal oiraba asunba singa madi piklib angang sing sapagadaba mafam singda thaidokna ba hore haidi pauksi esna phangba pawgi matung ne di Kangpokpi district ki manung sanba sangobung village ta laiba ahal oiraba madi angang sing ngasi ayuk masa masa gi khul sing thadokna sapagadaba Kangpokpi town gi area da sangjafam lauduna laikri hari koki amadi tangkul naga khulai paibisingi marakta matam amada hekta khuthoknarakpa yai haina singnaba laibadagi khunjasing adu sapagadaba mafamsingda hongdokna khibani hari total shutdown manungda henmungda Naga Macha ani koki singna phubagi thabak chatharakpada security force na matam san irang laksin mangamkhri UNC gi leader ni haiba saktak saba alto car amadu lakpa Naga Macha ani koki singna phukibaga loinana makoina tonglakpa alto car mathak makha onthokibaga loinana ama ata thokri hairiba thawdo singra numidang pung 3 makhairom taba matamda Senapati district ki manung sanba henbung da thokibani hadi pausin hai UNC amadi Senapati district student satakhiba total shutdown amadi curfew gi marakte mi ani eduna henbung da lakhibaga loinana mafam adugi khunja sing da akan boi sing season aduna kian khanganbagi thabuk satharakpadigi mafam adugi koki khunja sing irang horakhibaga loinana mi ani eduga khuthokna ki hadi madura mi ani eduna thawduna lakhiba alto car adu akai tu thokibani hadi thawdo adu Toklei haibigi pau tabadagi mafam aduda Senapati district police ki kangbu amadi Kangpokpi district police ki kangbu laktun irang adu laksinki tungda UNC gi lusing mani haiba mi ani edu koki NP gi lusing basingna UNC gi mihut singda kusinakhri haidi mafam adugi khunja singna phongdorakhibada UNC gi lusing mani haijaba mi ani na tongrakhiba car adudagi beer thang amadi nauri na singbusu yoram thengna khiyari